Muntina KUKITIMES akun THUSOH LAHKHOM anangizing namite hozosi kahinle movie. Tuni khol hapun nisim git sang ni le som ni langa din jong THUSOH chum ho phun do na anei kitaw hiti. Jani ko India gamsung munchum chuma mock drill anazilhan alang khatin hichimala nahi kiginale kigutum na jong ahin hitol hon chun jinglam ni den 1:44 am vel chun Indian Prime Minister in achisa April nisim som nilani ni khwa pahargam terror attack a kigol na nei hole akithu pi ho le thu na dia operation bowling to kimana anamin sa SINDOOR operation ti chu SINDOOR ki ti hi Hindi pawa Hindu numei hon azinei zo ting jinei ahi akihe nawa achal panga akinam jiu ki seina ahin hitol hana pahargam ateka thina tu mi somni langa ho jite pu na dhunale amho lainat pina kiminsa operation SINDOOR chu Indian Air Force ho mangchan Pakistan gam sungle Kashmir Pakistan hon atu phanau terrorist ho stronghold adea LAHKHOM le Jaisi Muhammad kiti terror group ho base camp ko chu mesar somni le li anala khumuna hi hitol hon chun pahargama aji ki thapi victim khatin Prime Minister hinga ki patu phun ahinin aseina chu chuchini kho kamin mu ta kaji ki thana chu kapozo pun itile Prime Minister in hitobanga chonwar ho chunga phu ahin ladem akiti laya phula ana kiu hilo akimin putsa na jong numei ho janale ngai lu namin putsa nei na chunga ke pathu asain hichi terror ho hi su mangdinga hi ati tuson asain achun hichi mala na hi achisa April nisim som nilani ni khwa Jammu and Kashmir Anantnag district Pahalgam muna terror attack akun milham som nilegup ti chu India gammi som nilanga le Nepal citizen kharin thina anatu le thuna hi ati Ministry of Defense officer statement in asaina chun tuchi operation SINDOOR target ki bol chu lolhingta Pakistan gam sunga terrorist ho umnale Kashmir Pakistan hon atu phanau muna terrorist hon India attack na dia target le plan ahin nei ji naw mun ho lolhingta bulu na anachil hadan asayuna hi tuson asaina chun chuchi attack chu terrorist ho busa anamun pibo target ki bol ahin Pakistan military facilities ho target ahilodan phundo na anei tolhanun Defense Ministry chun India in asaido asabanga terror attack ki gol na nei ho le thu na le achan diwalom go na pi dia ki thu na ki chipi a hiati geldo thi chu April nisim som ni terror attack zova Prime Minister Modi in tuchi attack na ki gol na nei ho le agi thu pi ho hoi lai muna umjong le lei sit ki chaina chan gya ho na ki chil ha pi ding chule achungwa le thu na hi angai to khallam pe le thu na ki nei ding hi tia kitip na jong an nei sa hi alangkhan in defense akun hisi attack zowa thusu kimun aseina chun tuchi attack akun Pakistan terrorist mi som se gilamin hin kho anachan thusu mu ahin chule hichila hi LAHKHOM le Jaisi Muhammad terrorist group akun lam kailin langjong zawdanin akiseina hi chule thusu na seina achun hichi attack ki nei target location ku ho hi direct a terrorist ho to ling nei a hi dan sein India in cross border terrorism na to ki mo vet loading le thu na ki nei chet ding a hi tai tin thu phun chun aseina hi alangkhan in Pakistan media hon hichi attack to ki se aseina wachun civil mi ku athin mi som thum la git ake tong khan chule mi ni ake hol moi tin tu su abolu na hi chule India government langa kun tu sun asei ben achun Pakistan army hon terror group ho logistical support abor jingole military le cross border terrorism achi khom jing naw su boina le phun do na khat jonga hi ati chule hichi operation SINDOOR chilha dan hi full scale military aggression operation to banglova anti terror operation hi phata terrorist ho umna hi phat shot pia kun phata cha target abol zova gangta minute som thum masanga mission complete ana bolova chule missile ho jong detect ki bol do mandova ana chilha pi danun jong thusu chun aseina hi chule hechimala ana to ke sein North gam ke ya chief minister hon jong Indian Air Force ho malana atosot danu thupun jong Tripura Chief Minister Manik Saha Meghalaya Chief Minister Konrak Sangma Arunachal Pradesh CM Pema Khandu Sikkim Chief Minister Prem Singh Tamang Assam Chief Minister Hemanta Biswa Sharma chule Birin ex Chief Minister Manipur hon an neu nahi
Hichi Operation Sindoor Armed Force ho akun attack na lolhing ta achila to kilhonin government in tuni khu jinglam nidan som la khating all party meeting an nei diu win jong THUSOH mu hi galo thei chu zani khu Operation lolhing ta achila zo chun Prime Minister Modi in President mu anke mu pin chule ato khompi cabinet minister ho chu Operation Sindoor brief an bolin hitol hona chu tuni khu hi all political party meeting nei pia brief bolding ti hi Alangkhan India in Operation Sindoor la lolhing ta mission ahin chila apyu kipapi na an umzo nungin Pakistan in border naivel la milham ho chena in attack ahin bolun heje chun India gami milham mi phachum pin thina le mi tampi kisu kha na chule in la lo nei lago tampi su set an hi na hi Jammu and Kashmir mun pons a jani khochun Pakistan army hon an attack nova Gursik thum anathi na hi heji ke attack namun hi milham ho namun le Jammu and Kashmir Center Gurwara Sri Guru Singh Sabha Sahib Pon Sahiti report nasun akimu na hi Alangkhan in General Officer Commanding GOC chule rank of the White Knight Corps hon 5-year regiment akun Lance Neck Deniza na sangta apiu vinahi ama hi border a crossfiring up Pakistan sepai hon janya chu anakapli ohi Officer to sun asayna sun pon sector milham ahui do na dinga pannasata ala jinglaya wangsirum ta third sangin akha hiati Defense Minister Rajnath Singh in Jong Pakistan occupied Kashmir chule Pakistan to bulra milham then ho chunga nasata action la dingin sipai ho til na anin jania bulra ke kaptu na achun milham somne nin thina anatu uvinahi Alangkhan in SAD Lamkai Sukhbir Singh Badarin asayna chun Sikh ho hi aitia but armed force ho to kithua sung ta banga thildi kichipi aphalowa kun ki kang se jinga ki hin kichi jompe dinga hitin anasaita na hi Alangkhan in Operation Sindoor to sot na to ki manin Uttar Pradesh munam kumge chapang kharin thina anatuina hi kumge chapang khat Operation Sindoor ki pa pijin me hello minin chamcha na sunhani na hi heji thilsu namun hi sa Jahanpur Uttar Pradesh hi akiti heji chapang pa le aloi pa hi pengowa Hindustan Zindabad tichu long live India le Pakistan Muldabad tichu dead to Pakistan atiwa peng ahidano report achun akimun heto kilhon chun akom la avela adeilo mel hello mini hin chamcha asuda hidan muthe hi Misun teni zo akom la acheng hon amanuwin police khuda apelud veti THUSOH kimuchun asai benahi ipihile gamsung boy na hin phatlam ahin manolo meithe ahin heje chun ium na chiwa kigut na za chomsum tichu tiza na ding hilovin ahin la ibit na ding le idam na dia kigut tupchu thilpha hi Governor Ajay Bala in Chandir gamsung anachun lurin munpoi mo gamge khat a hi jin security to ki se mala na le khan to machal na sum angai cha da na phongdoi na hi chucha khuljin na achun governor in district headquarter mon district library le information technology center jong hondo na ananein hichi hi gamsunga thimjin na lama machar na ding le thinglangama digital connectivity aum theina dinga hi ati Alangkhan in governor in district sunga officer hoto meeting annei khomon hitol honchun DC in center akun direct funding ho chungchang phade cha achila dan sein SB in jong gamgi china hi tolana Chandir gamsunga security din mun su kho a hi dan le phade cha achila dan jong an head sein chule governor in gamsunga civil society organization chumchum ho to jong ki holim khom na jong anachila apina hi Tuni khwa dinga THUSOH LAHKHOM chum ihin phun do theu hi chan chu hitan ti